Hello, a very good evening. Welcome to Manung, a 360-degree analysis of news and events. Manung Manipur. Yes, say any Mapung Party say, Kanglup Anigi, Adumba, Yamna Achoba, classes, Makakni Hai, the Wadawa Masi, Quaki Mapangi, Kujawa, foreign Hanjawa, Mapangi, extremists, Mapangi, Tuan, illegal immigrants in the Hawan by Iran, Kakni Hai, the Wadawa Masigi, Holokibagi, Masigi, Holok Famsi, Ahan with the Manipuri High Court na, Manipur Laying Act of Piba, Adumba, Quagi, recommend the Unawida Mokta, Adumba Piba directive Samane, Masida, Quagi, maintain a scheduled tribe status, the Chanabagi. Adugi Wahoo Makaktage, Ladiba Tribal Solidarity, March Koba Chingi, Sharukta, Maruina Quaki Tribal Singi, Mui Singi Oiba, and the peaceful rally in Havani, the whatever peaceful rally, the sophisticated weapons near Queen Ugibase, Aduga, Masigi Makatarakpada, Quaki Ladiba. Chuchampurgi, get Tamakak, the Maid Habagi Wahoni, High Maid Habasum, maintain a Thai Habagi, Adumba Wafam Unka Lakibani, the Wadabu Marshi, Lanshiki, Maraksala, Matunda, social media, the talk video footage, Matungina, High Maisi, Kuki, High Jati, Sina, Maid Habagi, Adumba Makoki, Kuki, Marol, the Lola Matunda, Masigi, High get to the Madugi footage and cooks Ugravani. Aduna, Hazik Oidiba, Kogi, Kanglupani, Iran, say, Masigi, Kuchim, Badumba, Iram, Oidabra, Hena, Iran, instigate. Ladiba community and is Hena, Sauna, Hena, Kanaraga, Masigi, Iransi, Masi, Nomism, expand of Maram Oirabra, High Wafum Tuni, Aduna, Narang, Haibanumichi, Megitarik, Ahum, Se, Chahini, Baraba, Nubakangi, violence, Aduma, remembrance of a numit, Amkagne, Aduna, Haibanumichida, Quiki Chingi Sharok, Amade, Quiki Valley, Sharok Singa, Tongan community and is civil society, organization Singi, Oibadumba, Quiki Ningsing Bunumit, Adumba, Quiki Yamna. Toning the talk here, Yam the Nuaita Numit, Amkaks way, and I say Black Danny, Apunba, Manipur, Apunbagina, Maruina Kanglup Anisigi, Tawabo, Maitegi, Lady Civil Society, organizing the Sinba, Adum Bangarangi, Ningsing Bagi, Tarik Hongi Numichi, Maruina, Maitegi, Kanglup Sing the Tambasi, Hazik Ladyba, Manipur government, as well as central government, Iran Siloislaga, Ladyba Changtong Sin Tonova Yadriba, Manipura, Haziksi, and the chaos the Moina Ladyba, Jati Singsi, Masida Nena. Anayam Santi Lehenawida central government ki Atuba directive sama Makoy action to you have Aduma Tuanba Maite sales leaders in the Tamu of Tawabo, Singi Serok the Sinba, Maru in a cookie community in the Sinba, Adumba, Mangarangi, Ningsing, Bagi, Numichi, Tarik Ahungi, Makoyo in a day, Maite Hariba Jati, the separation to begin Numitni, Habigi, Adumba, Ningsing, Begin, Numitam Kaksway, Adua, Manipurgi, MLA Tara, Maru in a cookie, MLA Tara Singsi, Hazik Papa, Makoi Ladyba, Kogi, Kanglup Singsi, Temzen Mahuta, Makoi Masamaksu Yausalaga, Hazik Lady Lansi, and stick it Toraga, Maite Hariba Jati Sidagi, separate administration. Pangdriba Makai, Akoi Lance Makata, Tenasi, Habigi, Wafan Singse, Akoi, Narangi, or River Todoxity, and the Chong Ugrabdi, Mumming in a Palabata, Psychot, MLA, Paulinan, Hopkip, Hyde, MLAC, Hanadagi, Lance, and the Chong instigator, Kunupani, Aruga Chuchampurgi, MLA, the M. Kaute, Luna, the Tanlun, Yari, Bungagil, Balte, Hyde Music Singarang, Makoi, or programs in the Pazana Mek Shang, Yawni, Tawabum. Ladybug Kanglup Anigi, Iran Siloshan, Bagimota, Hen instigate over Manipurgi, Ladybug. Demand say Makoy Fangdrum Handoi, Manipur see Tuana Tanarazi, India Tuana Tagi Havanate, Maite Tuana Tagi, Havanachimo from Yanko Yauri, Aluga Amarum the Hen and Louis from the separation Numit Amaka Pangtokani Haidana, Ayaba, Pidibra, Mafamdugi, Marilane, but DC Amadi Madugi, administrative staff saying, Matokaram the command on Aya Piribino, Manipur to guide them Honavada, Makoy Chobokujaura, Haibo from Sini, and Maru in the second of the topic say, May 3, separation day for Kuki-Zo. Topic ek dangling and view dan Sanjan Hakpum, Zen Secretary, United Committee Manipur. Zasanta, very good evening. Taramukchage, welcome to Manung Hutna. Adugazaning to Kongzum, Saitier Zitni, Chip Bureau, UNA. And last but not least, Dr. Yumnam Premanda, Head Department of Law, Manipur University. So I welcome all the guests on Manung Hutna. May 3 separation day for Kuki-Zo. I randomly was a it. That's it. Aduna Hazik Kogi Rangi Tungan Ba Koi Kuki-Zo sing the Maite to get to kind of Tazargi Heavy Wafum Amadi Center Hazik Lori Ba Dumba Kogi Warip Mayam Hazik wherever from the Lansi Lotion Magi Mamidi Udri Tawadu Narangi Akogi
ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯃꯈꯛꯇ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯧꯔꯝ ꯁꯤꯟꯒꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯒ ꯗꯤꯁꯤꯗꯒ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯊꯣꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯗ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯔꯨꯜꯒꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯂꯥꯟꯁꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯏꯟꯁꯇꯤꯒꯦꯠ ꯇꯧꯍꯜꯂꯒ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯣꯏꯔꯥꯡ ꯈꯣꯏꯁꯥꯎꯅꯍꯜꯂꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯥꯟꯇꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯨ ꯆꯠꯊꯕ ꯍꯧꯔꯕꯅꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯔꯛꯅꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯏꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃꯅ ꯇꯥꯟꯕ ꯌꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯆꯥꯕ ꯊꯛꯄ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯇꯥꯟꯕ ꯌꯥꯗꯕꯗ ꯁꯨꯝ ꯇꯥꯜꯂꯛꯄꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁꯦ ꯂꯩꯇꯥꯔꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯦ 2,000 ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯦ 2,000 ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯨꯝꯕꯗꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯗꯒꯤ ꯈꯟꯕ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯈꯟꯕ ꯍꯩꯇꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯗꯦꯟꯖꯔꯁꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯀ꯭ꯔꯤꯠ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯑꯃ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯆꯦꯟꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯥꯟꯅꯗꯦ ꯇꯧꯒꯅꯨ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤ ꯊꯨꯒꯥꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯦꯠ ꯊꯨꯒꯥꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯑꯩ ꯍꯥꯟꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯉꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯨꯟꯅ ꯌꯦꯡꯉꯨꯔꯗꯤ ꯁꯦꯄꯔꯦꯁꯟꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅ ꯇꯧꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯀꯥꯟꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯤ ꯈꯔ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯄꯣꯔꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯝ ꯁꯨꯝ ꯍꯦꯟꯖꯜꯂꯛꯑꯦ ꯂꯝ ꯂꯧꯁꯜꯂꯛꯑꯦ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯛꯑꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯅ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯦꯖꯦꯟꯇꯦꯇꯤꯞ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯐ꯭ꯔꯤꯗ ꯀꯨꯁꯤꯔꯥꯁꯤ ꯇꯧꯗ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯕ ꯃꯤꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯕ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯦꯁꯦꯇꯤꯛ ꯀꯤꯡꯗꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯒ ꯂꯝ ꯑꯃ ꯂꯧꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯑꯐꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯔꯥꯟꯕꯅꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯂꯤꯆꯠ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯔꯥꯡꯁꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯤꯕ ꯃꯦꯃꯣꯔꯦꯟꯗꯝ ꯀꯩꯀꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯃꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯂꯤꯖꯤꯌꯁ ꯄ꯭ꯂꯦꯁ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯔꯤꯂꯤꯖꯤꯌꯁ ꯄ꯭ꯂꯦꯁ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯒꯤ ꯔꯤꯂꯤꯖꯟ ꯔꯦꯁꯄꯦꯛ ꯇꯧꯗꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯃꯁꯤ ꯐꯠꯇꯕꯅꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛ ꯍꯧꯕꯗ ꯃꯤꯒꯤ ꯔꯤꯂꯤꯖꯟ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤꯗꯤ ꯌꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯕꯨꯙꯧ ꯁꯅꯥꯃꯍꯤ ꯂꯩꯃꯔꯦꯟ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯨꯜꯁꯤ ꯂꯥꯠꯂꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯥꯏꯔꯦꯟ ꯂꯥꯠꯂꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯝ ꯀꯣꯏꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯌꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯂꯩ ꯃꯣꯏꯅ ꯌꯨꯝ 3,000 ꯃꯩ ꯊꯥꯔꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯝꯄꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯁꯪ 3,000 ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯩ ꯊꯥꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯑꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏ ꯈꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯐꯠꯇꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯃꯤꯒꯤ ꯔꯤꯂꯤꯖꯟ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯣꯏ ꯃꯁꯥꯒꯤꯗꯪ ꯁꯣꯛꯄ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟ ꯃꯣꯏꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯄꯤꯁꯟꯕ ꯉꯔꯥꯡꯒꯤ ꯁꯦꯄꯔꯦꯁꯟ ꯗꯦꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯤꯕꯁꯤ ꯌꯦꯡꯀꯥꯟꯗ ꯃꯁꯥꯒꯤꯗꯪ ꯍꯥꯏ ꯃꯤꯒꯤꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯨꯕꯗꯨꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯦ ꯃꯗꯨꯃꯗ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯃꯊꯟꯗꯒꯤ ꯈꯟꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯩ ꯃꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯋꯤ ꯗꯤꯄꯅꯤꯡ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯍꯥꯏ ꯃꯣꯏꯅ ꯗꯤꯄꯅꯤꯡ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁꯇ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁꯁꯦ ꯗꯤꯄꯅꯤꯡ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯗꯤꯄꯦꯟ ꯇꯧꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯀꯥꯟꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯍꯣꯏꯔꯒ ꯄꯨꯕꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯃꯣꯏꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯗꯤꯄꯅꯤꯡ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯇ꯭ꯔꯦꯗ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯤꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕ ꯃꯣꯏ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯣꯞ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯨꯔꯦꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯃꯗꯨꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯀꯟꯚꯤꯟꯁ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯗ ꯃꯣꯏꯗ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯈꯔ ꯊꯨꯅ ꯄꯤꯔꯛꯑꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯕ ꯑꯃꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯈꯥꯏꯅ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯈꯥꯏꯅ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯗꯣꯏꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯏꯊꯤꯅꯤꯛ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ 53-5 ꯂꯩꯕ ꯔꯤꯂꯤꯖꯟ ꯂꯣꯏꯅ ꯁꯨꯕ ꯂꯩꯀꯣꯠꯇꯥꯟꯁꯤꯗ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ 4-5ꯗꯕꯨ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯃꯇ ꯂꯩꯇꯕ ꯃꯈꯣꯏ ꯉꯥꯛꯇꯪ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯕꯨ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯂꯤꯆꯠꯂ ꯀꯔꯝꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁꯅꯣ ꯀꯔꯝꯕ ꯊꯤꯡꯀꯤꯡꯅꯣ ꯀꯔꯝꯕ ꯏꯗꯤꯑꯣꯂꯣꯖꯤꯅꯣ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯗꯕ ꯃꯤꯅ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯗꯕ ꯃꯤꯅ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯊꯝꯖꯒꯦꯕ ꯑꯗꯩ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯉꯔꯥꯡꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯨꯝ ꯅꯩꯅꯔꯛꯄ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯦꯃꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯆꯦꯟꯖ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏ ꯃꯣꯏꯅ ꯗꯦꯃꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯆꯦꯟꯖꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯅ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇ ꯃꯩꯇꯩꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯅ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯚꯟ ꯀꯨꯀꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯩꯁꯤꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯁꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯆꯠꯈ꯭ꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯐꯅ ꯀꯨꯏꯔ ꯐꯥꯎꯗ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔꯗꯅꯦ ꯂꯥꯁ ꯃꯦꯗ ꯏꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯄꯅꯤꯗꯅ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔꯗꯅꯦꯕ ꯂꯥꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯝꯗꯅ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯅ ꯄꯨꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯑꯃ ꯄꯨꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯗꯨꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐ꯭ꯔꯤꯂꯤ एयरपोर्ट फैसिलिटी खंगदे मी चप खोते मणिपुर की सिददी लोइन वेलकम तवी डिफरेंस है अखोई हंदक लंबी चटपद अथिंग लेते तंपाक्ते कनामतना नेशनल हाईवे में क्लियर तौसे है अथिंग लेते लो यारे है मखोइना यारक्तबदो मदुना ताकपदी मखोसे मथंदगी खनबा मीगी खंदबा लेबाकसिबु लमसिबु आई थंदा लेगे खनबा याब्रा हाइबसे मसी अदि मखोइना ngरang yam toina panba mang sida moin haibada masi yengbada khoi nupi ani keno tawbodo naked parade madu yam toina palleba madu moin yam kan pallise kai na kananda madu gi statement du dagi ha prime minister ni statement piba madu mखोइना pandaba khara adi ngasi tanja si lawka haining masi madu da toribadu akhoina toribadu moido kanbibagi pawdi moi pidreba nupi ani du mayam du na kanbire aduga phi thondab du phi pibire adi madu da khoi gi di phabamna madu da shoiba kangu
madu yaw me adu yum da mai thuti ba ningsam birang ni madu yaw me no khoi thugai ba akhoi gi di asom da sumaina chatpa na adwan thadurok na phi sepi ba thugai ba di lai na akhoi di angang jam chamba jiri da tha nipan da ngai ba angang do moina hat khabani ba khoi di akhoi di anybody changi ba korpa je tumna hat khaba evidence fu le hodana ba body bo phangan tribune ba madu gi difference to madu moina pisan ba do akhoi gi prime minister office na khangdi home minister office na khangdi ngarang se soin uram gani ha ba sim thamjage ba matang dung yang kan nga sai sumna thambi ki ba akhoi gi agitation to ba khangde ama to ba khangde akhoi sida di mi ji khulai yaudre ba ya peaceful oi ba ngarang se ya peaceful oi ba akhoi ji political mi amna li chat pa political dialogue ama wari sana si mi oi gi li chani wari sana si pulap lai mina si pulap chamina si hai ba utpa se adubu makhoi gi ngarang to kan da even deputy commissioner na adegi somda kai thok kan da makhoi se numai pa thole numai pa re sala ka pe ko pari sala ka pe ka check to da bra na kan police me am sui masida akhoi hari se akhoi je tumina leba matam na te akhoi hari se matru deputy commissioner sp de report ko gadab ne ba kamai to dana adu gi ya hali bano adagi moi madu torokani khangadi moi hana preventive measures kai gi lodri bano kai gi no da makoi se football sanab da khangge football sanab da nu mai yala sanab kangu ne ba adu itadi makoi je advain torokani hana khangdana da ibda kai gi action lokhatino adubu yam thuna moi phare khole de hai adubu phabagi du da koi ne khitan ngai tam moi na pai du ga phare du ga hape manada ba apapa podam paraga apapa dana koi gi double barrel gumba adum bakra phare khole kana haiba mali madudi ngai ke koi haina chap chana phau chap chana thabak tau haiba sima haininge ba mathang da koi na haiba ja koi gi PR se koi na koi gi PR se lekan da separate administration je PR learning management do hotna hu dobni se to na palle machine ta padi makhoi gi entire system remoi na tawri base center naga adum yamnai center na moi da blessing lei masi kari gi no hai matam da hana Myanmar macha oi rebu Myanmar gi organization ani lei base gi keno UPF moi gi lei ba ani se masi center na yam nungai bam na moi da pi ri paisa je khoi paisa ni moi thai base kai ro income tax pi ri base khoi am income tax thi Manipur gi economy da paisa pi ri khoi siding akani akhoi gi paisa je moi thak ko sinare akhoi thugai na ba akhoi Manipur thugai na ba Manipur gi lam da gi paisa mun na bhana ba se Manipur gi praja gi tax ti lauraga crore go mena pi ri ba se masi phatte masi thingada bani habi gi message se akhoi ji pifam thoi habi si okay adai wai du leire aduga zashi de maroina ngarang makhoi na sumba separate administration wafam ji hana digi leire aduga adum boyam na akhoi lebak pungjau thin na makhoi na adum separation de maitai digi tongan da nu mit ni kain silak ba hajik ministry of home affairs na khoi ge leire kanglup ani ji gi civil society organization sing ji hajik peace ki khoi lambi am khakta changjalaga wari wadai sabo hol ba sai na makha tar pum tam da hajik santi gi hajik leire kanglup ani ji gi marak sida hena masida lan ma instigate tor bagi hena lan si chawthok na bagi ani si yasna ba yaroi da bagi maram ubra sai wai sida makha tar ba da makhoi ne se yam sabna harab dane akhoi atia piro harabdi aina paisa khare na piro kitang lo ju phangi dana madugi demand mali masi haidi total separation is impossible ne ba ai sa habdo moi na piro se piba tar badi aduga india yam lu bat tenam leiba prep akhoi gi demand se aina yam na mi se halaba aina mi halaba ko mi halaba aina drug karba toraba phattaba thabak toraga aduga mi gi lambi thingaga demand je phangaba adu tari india da chatna bi im lakane moi gi di moi gi kanggu si di lambi thange mi hale mi gi nipi macha pharaga mai hatoe phumjale phattaba kai toraga thabak toradi moi gi demand do pi da di india da adugi tradition ama phattaba president am oirakane aduna masi impossible ni sungtau toroi habasi mai hana sengdong ge yam sengna mathang da khoinung urisina masi se phangta di khitang do se pirakani habi concept to ne moina puisina ani subada ahum su da moina thamisina akhoi gi kari masi piraktraba pirakta tardi makhoi gi praja mayam da makhoi da akhoi ji lan uhidana ba moida message ama habi akhoi bhoksi pidi piramani masi yaraktabagi ni habi kainuma pina ba praja da false hope amusu piri ba makhoina masigi mayam se tu ne yengkan da akhoi na hari se makhoi gi se karimta kana da ba irang sagat pa aduga sungloi loi da ba demand sungpang phangoi da ba demand ma sum piraga ningai sandana ga sum leibani masi crisis se le kan da khoni yeng to je kana gi habi do live solution je kana gi ha kana masi tor kan hojika tori free drug tori hana khoi gi popi tha ba thingbo khoba thingbo yam kana ngamdre makhoi no je free re ne ba hoji moi separate hana pa mi se drug popi plantation illegal immigration nomai paklo da loba aduga kanam ta leitana makhoi ngakta gunda ngakta island amada mathak da kusira si to ba period me to bodo madugi tap te legi na khanmani madu oi roi thamjagi
yam make sing wafam ne aduna jik cookies in pami bi sing gi saruk sing na makhoi gi independent oi be state ama thamaga makhoi gi tongning ba yam illegal makhoi gi activities sing ji makhata na yam fajan chatha ba ya na mane maroi na jik illegal activity da drug smuggling tawba drug plantation tawba drug factory link ba same as like khoi Myanmar gi manung da tawdo khoi gi ching gi saruk sing da khoi Manipur gi area sa da makhoi jik dominantly Manipur gi MLA mapan gidagi lakpa amadi khoi gi lairiba khoi gi Manipur gi MLA tara makhoi masa mapu involved to salak gi wafam ne still makhoi ju yauna Manipur gi separate administration demand to wasi phangdri makhai maitai gi mathak da lal hausi haibagi instigate to ba MLA myam khoi yaure anyway ai the Premanda aduna hazik ngarang si ITLF amadi KSO myam khoi yaure makhoi ju dum makhoi gi oiba hazik CSO leader moina makhoi ju hazik separate administration wafam je thame maitai gi mathak da lan si leptana tawji haibagi wafam sima dum yauri hazik so tawrabu India gi home minister Amit Shah na separate administration si sungbi piroi makhoi Kedong ida makhoi si manglan si mangphang noroi habi wafam thamgi ba fam lere tawro India si ekhoi thaja da bagi wafam ji mari am make seng ore aduna hajik makhoi gi separate administration as well as ngarang gi makhoi na thamak pa wafam mayam kha masi hen irang chawkhal laga hen khoi gi India si na khoi Manipur lengak ta jik tawning mu tawri si ka hen amuk khare hen tawba ya na ba president rule ji extend tawna ba ya na ba adum ba India gi ba hidden agenda man bar kamai do isai wesida Sisi adum high bedi adum pangai high ko adum marak sila ni akan hiding isi separate administration demand ama huji bota adum hinga lay isi masih ma yam nuai dah high tar this is a kind of noise ni low demand ni low je dia di hadi demand ini pangbaya posi legitimate obesin demand kau adu nata betul noise kau noise ini kamu kind of noise ni anda masih ki noise aku avoid tahu kau kata tasin ada busu cangbarin khale moi di sini khana kan ini ada nam tahu ka moi khali si president rule lain ngai sida si pangbaya ka hai ki asam tu thamai wari ni uyau di siko adu si makti pangdong mangde anda ini ahan benda hai ni ba pakum si ini thamning si aku ini pot ani ke khang bacang iko amana tu ini hai dah bayar di kaya na bu discussion si kana bam na impact na tahu Manung Hutna ki kana bam nu masih akhoi maitai sing naga sing yeng dingai da akhoi gi cookie sing sin han yeng ba hawe moi han yeng comment moi han pira kani hore moi sam sensitive oi ba du group ni aduna masi ai khamada yam phare moi yeng doi mi moi da ne khoi particularly moi da ne khoi na pinning message te ana khoi na haining ina point hung kak thamjage ngasai gi ju lak jage aduna UT President Juris haidana yamaroi ko se international law ni UT President Juris ni kaino hakanda ako asam bada ko je UPJ jo hai ana sigi posina kaino hakanda what you possess under the law haidana British paramount sina ko si boundary mi yal ga thambira me ba ko sigi boundary si khoina adu gi duni moina independent pyramid se aduna adumaina British paramount sina colonial power na yalamba adugumba boundary si pura top lamba da merge to matamda adu boundary to redrawn to ya de ko sim international law very clear ni international court of justice ki just tara mangana phamba bench El Salvador case da masi high rabane ko adu da case me am lei adu aina khamar masi di international highest norm jus causen ki status phangal lei norm ma ne ko madu adum line lo bu yaroi adu na masi moina khangbo tare ade amana Manipur si merger agreement 1949 si tawga akoi India da pungi bani masi ma khangbo tare Manipur sa hambada akoi gi instrument accession sign tawni adu gi matung stand agreement adu ga matam khore ning kha tamaga akoi gi the merger agreement 1949 si merge taro sang doine ko aduna masi akoi haje ningi di si agreement between two sovereign nation ni matam du 1949 se aduna masi da akoi na khang do si treaty bu haraga de akoi na law ni kha principle ani le amana pakta san sarbanda Pakta Sansarbanda de kaino kanda treaty once you enter the treaty ki provision na good faith ta sathaga da bani haiba haidi merger agreement ki provision sindu India na su Manipur su good faith ta sat tawda bane sima ade amana robust stand dibasena sina kaino ha kanda treaty sigi main provision se party in the BRICS to matam da treaty is automatically terminate tawre habane adana luri di hay merger agreement ki poche lak matam sida masi boundary sa maru edna state am lei boundary ni Asagi nangi state ki definition sovereignty population guy to the government to the boundary samaru territory short matamda merger agreement si nalene point harakpa terminate tawre hakpa party mana adu porama international law ta chobam tholakane bako India su a part of international law ni UN gi member ni aduna sigi posi khangbigadaba aduga Jammu and Kashmir da akhoi gi kano president rule leading da
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯃꯨ ꯑꯦꯟ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔ ꯊꯨꯒꯥꯏꯈꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯑꯃꯁꯨ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯏꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯥꯕꯤꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯤ ꯖꯃꯨ ꯑꯦꯟ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯗꯤ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯃꯦꯟ ꯑꯦꯁꯦꯁꯟꯗ ꯂꯦꯞꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅꯁ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯁꯨ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯗꯦ ꯃꯔꯖꯔ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯁꯨ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯖꯃꯨ ꯑꯦꯟ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒ ꯌꯥꯝ ꯈꯦꯠꯅꯩ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯂꯣꯗ ꯁꯤꯃ ꯃꯣꯏꯅ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯥꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯪꯒ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦꯗ ꯁꯤꯗꯤ ꯁꯨꯡꯍꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯛꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯨꯕ ꯌꯥꯔꯕꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣꯕꯨ ꯂꯣꯗ ꯌꯥꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛꯅꯦ ꯂꯣ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯤꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯑꯗꯩ ꯑꯃꯅ ꯃꯁꯤꯃꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯍꯧꯔꯁꯤ ꯃꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯄꯣꯏꯟ ꯑꯅꯤꯅ ꯊꯝꯖꯔꯦ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕ ꯄꯣꯏꯟꯁꯤ ꯃꯁꯤꯃ ꯈꯪꯉꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯔꯣ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯇꯤꯚꯤꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯈꯟꯅꯕꯒꯤ ꯀꯣꯄꯤꯁꯤ ꯃꯣꯏꯗꯀꯣ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯃꯩꯇꯩꯂꯣꯟꯁꯨ ꯂꯣꯏ ꯈꯪꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯖꯟꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕꯗ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤ ꯀꯦꯁ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯀꯦꯁ ꯌꯥꯝ ꯃꯤꯡꯆꯕ ꯀꯦꯁꯅꯤ in re article 370 of the constitution of India 11 December 2023 okay 5 judges constitutional bench na held tobani Jammu and Kashmir 370 lokthopagi adu case tu neba adu case tu da just mangana case ekhuna pamata na port ani lei amana obiter dicta di accidental observation not related with the conclusion of a case amana ratio part di reason for deciding adu neba khuna law land hana haidana khoi article 141 of Indian constitution haije aina case panjiji kaina kana case da ma yaureba losalam dai gi page 7 panba case ni yamna voluminous ni masigi loram dai da ma yaur ratio part ma binding part ma yaur kaino ha kada state tagi union territory ondha base Jammu and Kashmir se ahan bane India union territory state on bagta ni ko strike demand taroga state tagi union territory on base Jammu and Kashmir se fast neba aduna moina naina kanda masi India gi constitution scheme da magi spirit da masi violate tawbani masi tawbanu haina warning pi government India adu ga khudi state natro Manipur state ni India thi tawba phajana tawba test different thing ni Manipur state ni masidi leng yaroi ne legal fact ni aduna Manipur state state gi union territory ma thugaiba ani onthok ahum onthok mari onthok kam yade supreme court so higher man just manga sina aduna takpati hujik le UT position juris le majer gi mengi pot le treaty gi pot le adagi di re article 370 of the constitution India gi supreme court so higher state gi union territory thugaiba si yaroi hoksi state ro piun higher bani pi ni higher bani ko this aduna por hum si mo yamun na khangbam changi aduga sigi meeting to ai di no pu no ni what separate administration ai khamada separation de gan taw separation je ju muni ka moi separation je moi di manung ga mum phum bane agenda am haidi 2023 gi tribal akhoi gi solidarity rally si kaimnati genocide tawrasi haibagi announcement official announcement ne ai gi wakhani ko aina ngasi bu argument tawjai si aduna separation je aina khambada what separation they are demanding manung gi agenda sa aina khambada separation of two things amana kaino kanda illegal immigrant mayamga India gi bona fide citizen the separation gi hidden agenda se moi monglem do sibo mo hai chaw se adu manjale moi se natragana who are the terrorists and who are the civilian sigi separation gi porama changhin bagi mathau ta ban khale ba aduna ni moina koina kan gun salute ka tawi do gun salute bu taw yabro aduna na sai kan sai bi do aduna permission low matam si kano gi police ki report adi NOC adi ka keno kai tawdoi no ga yam changbani ne phagi bharang dawna permission ga ji lowba papi da piba yabra adi article 19(1) agi freedom of expression gi part ni sumaina tawi se adi article 19(1)(b) akoi right to peaceful assembly without arms having arms sabu adi aduna permission piba kangu do they are also liable under the law aduna yam lui adagi di si ek amale khona khangada ba seditious meeting act 1911 seditious meeting act meeting je seditious all aba sik ek si pandoi ni ad microphone loudspeaker sina basi isam jamne tawya poti masi DC gi permit lodoi ni ade noise pollution rule gi matung ni lakadoi ni 163 bharatiya nagari suraksha sanita ka ji apply tor kadoi ni aina khamda kire ni India se akoi swaida tawri adu ni uji premna hidden agenda ge pok pusale ijo haidi khangna tawdoi je khangna nam ki tawre independent day dra kanom su tawram ni ne flex selu ko tawna ni ga pa asabu mai paina ba adu aina khabda madu de tawri the prevention of insult to national honor act ni adu tawri ni arms act lei ni arms ko pai akhu ju khat pai ni nongmai yang khim di pilo no ko angang saran ni wari bo ba si arms act lei nongmai pokai pai apoti India se law na binding tawri ni we are the akhoi gi law binding citizen ni adu gi po ne masi poto tok sulak ai ki khale adu ne aina tatna haijaba si si akhoi occupy territory gi time lai occupy territory de pok kai da Pakistan occupy Kashmir gi tawri no Europe ga pai de memta ana si Pakistan occupy Kashmir type ta adu ka di khene terrorist sing sina occupy tawga leiba manjale adu malak poduna bu DC du
Chusampur Pirani, the Mamang Dishu is my happy gramda. I DC I see overall control of law and order of particular district of Winnebago. Man permission Pido in any meeting to Corpa, possession set Corpa. I do get DC do more warning to people in towns among the other nine come to sample the logo labels and the low body letter when he say the kind of order the labels and the Yam Luba Piumni, same as Campo Pushu on a district Manga City. So look now. Koigi terrorists occupy Tower later Banebo. I humble a pilda, cookie marked up Yawi High Mayam High with Amakiam Kangade, Yawi Ragadi. We need to liberate these 5 districts. Terrorists Makutagi liberate of Changi. Other must liberate with any force in the Bayai, Adu Mapan, Indiana Su, a military crackdown reports in my Yankana, Aranta meeting the Kaidu Yaw resource in the car, and Masimas and Hinbiba. Hidden agenda, let them Bayai, I the hidden agenda, Yankan Sina, the high no item, hidden Gapan was it. I know Kanbada. Bigger conspiracy hai kwen manung the bigger conspiracy ma leibra haina singnei haibani adu bigger conspiracy leigera leiroira ko smaller conspiracy leigera leiroira Manipur gi territory sukai kai ba ya eng sai thamja point hum do adu kaira supreme court da chalaga je ki re akhoi gi article 370 ki da pura chat pada dum khudak ta dum kakthala ani ana khambada Manipur gi territory sukai kai ba ya roi kai ba ya thana ba lu leiri ni aduna aina khambada bigger conspiracy label later this up to them lager later Manipur territory any kind of circumstances sacrosanct ni masi thengba yadre aduna moigi separation jaina khambada lamdi yaudaba masang akta separation tawduri bra leidana ko Manipur da punjaroi Manipur kai ba yaramdre aduna Manipur gi thangnaba Mizoram da napa separation tawge bra ai khambada madon sa tha nataga chin state hoji ga sidi bera laire bani kanam letramne and better go to chin state asida separation and pirang pakin king khalo roji da thangjing da gi kaubul ching ka pidu so aduna aina khambada my humble appeal da smai to lan to na khotun mi hat pagi campaign genocide to ji lepiro adu sapudi Manipur ji sakhotpa sana leibak ani pai puru thambiramba yam sangkhon ba Pahalgam do the Switzerland, second Switzerland Gaine, Moy Highway. Aku Switzerland Natini, Modi S. Switzerland had a Gumba do never. Aku the direct Switzerland Haram, Nadu Zara Neru Naram, Manipur is Switzerland of India, Haram Nadudi, Pahalgam to the Queen Hena, Switzerland Uini, and then come to Switzerland as young as a Patna Helga, Aquisa Terrace in Layaduna India, the Soquin Highway, hidden agenda, conspiracy with Topiro, terrorists irrespective of caste, color, nationality, Lergumsi. Takhairasi terrorism si takhairaga ko Manipur ji sana leibak Manipur haibodo uhelasi adu India ge su mai oiduni Manipur sa khole ge India sa khotuni India sa khopode Manipur yawdu India yaroi bako an subo wakhalon da purapon phai ago terrorism du ena khambada laws apply to ga makhuri suk dum mechira na man thamjeni. Right, so far, the Chahini get lands in a coin of the ITLF, Kotu, either WK, JIC, High MC, India, sovereignty, the direct threat of Wagi to give Wafum Lavane, law and order to Arabi Wafum Lere, national unity to Iwi Wafum Lagravani, but still, India government ki marketing si power administrative intervention am the low Wagi Wafum Udri, Santa Duna Zik Akogi, lady was Makogi separate administration, you Wafum is the Makoi non negotiable, they have Wafum Lere, unless Makogi separate administration in the form of union territories, Pang, land, only have a wafum delay, Marchada, Manipur, Lady Bob, integrity Kaiviaro, have any ladies. So I see a choba, Marata, gave from Lands, Chahini, Paramatunga, Lands, Lotion Bagi, reconciliation, give process, Kamana Lakwe, Karifium, or say, Hazik, Atopotopa, Sangstan, Karamakana. Kuki Sheso Haraga, Wari Shanapsu, Hosel Redixe, Mahadaba, another Atu Madam, the MHN or Amukazu Wari Shanabagi, Makogi, tentative for schedule them comes to Samakugi, advice later. Other way took me up with a land, she kind of my own the Lakia ladies, and does accept. To me, what is Hanaza? What is Hanaza? Kasu, among the Topokai, Karakai, the Ezenda, Sumna Putrogamadi. What is another the Okuma pull up in a rail of the Kashu to Pakai? Look, I'm going to Mokogi ITLF Mokogi Vice President Hagi was here. What is Hanabagi Magi as in Nazi? Peace no we are having. Peace no way, what is Hanabagi? I have found the other way in a Pasagadam, way missing to go. I was not going to do me, Moina Pasanzagadam, acquainted with them there to go. Moina, peace no way, we are calling man, Saleno Kim, Naganing Man, Rokasukai, Paulen, Naganing Man, LM Kotema, Dizzy, over a minute, Manipuri intelligence, command. We government contact like his money and Kangineva. The DG post every minister, every MLA, every community, irrespective to every religion, go. Malwin Kangineva, Kai problem like Kalawada,
ꯆꯨꯒꯂꯤꯁꯦ ꯁꯤꯡꯂꯤꯁꯦ ꯀꯥꯏꯗ ꯄꯥꯏꯔ ꯏꯁꯦ ꯃꯦꯟꯗꯣꯏꯅꯣ ꯁꯤ ꯃꯥ ꯈꯪꯉꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯁꯥꯏꯂꯦꯟ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕꯗꯣ ꯍꯥꯏꯖꯁꯅꯨ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯄꯥꯡ ꯉꯥꯡꯉꯤꯅꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯡ ꯉꯥꯡꯉꯤꯅꯦꯕ ꯈꯟꯗꯣꯛꯁꯦꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥꯁꯤ ꯃꯤ ꯈꯔ ꯑꯃ ꯂꯥꯟꯁꯦ ꯀꯨꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯤꯁꯦ ꯋꯥꯕꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯋꯥꯏ ꯌꯥꯝ ꯂꯣꯏ ꯋꯥꯏ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯁꯨ ꯋꯥꯏ ꯂꯣꯏ ꯋꯥꯏ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯀꯤ ꯚꯣꯏꯁ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯈꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯀꯤ ꯚꯣꯏꯁꯇꯣ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯀꯤ ꯚꯣꯏꯁꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯞꯔꯥꯏꯖꯤꯡ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯃꯑꯣꯡ ꯇꯥꯗꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯑꯞꯔꯥꯏꯖꯤꯡꯁꯦ ꯁꯣꯝꯗꯒꯤ ꯈꯛꯇꯪ ꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦꯕꯀꯣ ꯑꯞꯔꯥꯏꯖꯤꯡꯁꯦ ꯑꯁꯣꯝꯗꯁꯨ ꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯑꯁꯣꯝꯗꯁꯨ ꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯉꯔꯥꯡꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯄꯔꯦꯁꯟ ꯗꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯐꯪꯉꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯎꯠꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯣ ꯍꯤꯁꯇꯣꯔꯤꯀꯦꯂꯤ ꯍꯌꯦꯡꯋꯥꯏ ꯆꯥꯔꯣꯟ ꯁꯨꯔꯣꯟꯐꯥꯎ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯣꯛ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯖꯥꯇꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯕꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯐꯣꯜꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯦꯒꯦꯟꯗꯥ ꯇꯧꯕꯁꯤꯃ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯩꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯏꯚꯟ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯦꯄꯔꯁ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗ ꯐꯥꯎꯕ ꯐꯣꯜꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯦꯒꯦꯟꯗꯥ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯥꯟꯇ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗ 50 years ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯦꯄꯔꯦꯁꯟ ꯗꯦꯁꯦ ꯃꯩꯇꯩꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯣꯏꯅ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯦꯡꯒ꯭ꯂꯣ ꯀꯨꯀꯤ ꯋꯥꯔ ꯀꯥꯏꯅ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯁꯤꯁꯨ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯦꯒꯤ ꯗꯦꯠ 3 2023ꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯊꯣꯛꯈꯤꯑꯦꯁꯦ 100 years ꯊꯝꯃꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯏꯅꯦꯕ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯗ ꯁꯤ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇ꯭ꯔꯤꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ UCMꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ CCSK ꯑꯃꯨꯛꯀꯣ ꯑꯦꯅꯤꯕꯗꯤ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯐꯣꯛꯁ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯇꯧꯔꯛꯏꯕ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯨꯇꯤꯅꯤꯁꯦ ꯑꯔꯣꯏꯕꯤꯅꯦꯕ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯨꯇꯤꯅꯤ ꯇꯧꯖꯥꯠꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ UCMꯗꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯐ꯭ꯔꯦꯝꯋꯥꯔꯛ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨ ꯃꯇꯝꯗꯣ ꯂꯥꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗꯣ CID ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯑꯅꯤ UCM ꯑꯣꯐꯤꯁꯀꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯗꯤꯄ꯭ꯂꯣꯏ ꯇꯧꯔ ꯊꯝꯖꯤꯜꯂꯝꯃꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯩ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯥꯊꯤꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯇꯥꯃꯣꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ UCMꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯇꯧꯕꯀꯣ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯁꯥꯔꯒ CID ꯐꯝ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯇ ꯊꯦꯡꯅꯔꯕꯅꯦꯕꯁꯦ ꯕꯠ ꯍꯥꯎ ꯀꯝ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯅꯣꯃꯦꯟꯀ꯭ꯂꯦꯆꯔꯁꯦ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ 34 ꯁꯕ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯄꯨꯂꯞ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯗꯥꯏꯂꯦꯛꯀ ꯈꯔ ꯅꯛꯅꯕ ꯔꯤꯂꯤꯖꯟ ꯅꯛꯅꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯄꯨꯂꯞ ꯄꯨꯁꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨꯗ ꯒꯟ ꯁꯣꯂꯨꯠ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯦꯖꯇ ꯃꯩꯇꯩꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤ ꯁꯕ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯇꯨꯅ ꯌꯥꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯕꯤग ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯁꯤ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤ ꯁꯕ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯅ ꯌꯥꯔꯝ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯌꯥꯍꯜꯂꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔ ꯑꯦꯗꯤꯀ꯭ꯋꯦꯠ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯊꯝꯕ ꯉꯝꯗꯕꯗꯒꯤ ꯌꯥꯍꯜꯂꯤꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯑꯦꯟ ꯕꯤꯔꯦꯟ ꯁꯤꯡ ꯄꯥꯜꯂꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯉꯥꯛꯑꯝꯃꯕ 144 ꯊꯝꯃꯝꯃꯕ ꯏꯔꯥꯡꯗꯨ ꯔꯦꯂꯤꯗꯨ ꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯔꯝꯃꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯔꯣꯝꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯐꯣꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯂꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯝꯃꯒꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯦ ꯂꯥꯛꯑꯝꯃꯣꯏ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯉꯔꯥꯡꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤꯗ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯑꯃꯨꯀꯣꯅ ꯁꯤꯟꯈꯤꯕ ꯑꯔꯥꯝꯕꯥꯏ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯅ ꯁꯤꯟꯈꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯐꯣꯛꯁꯅ ꯁꯤꯟꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤ ꯁꯤꯟꯕ UCM ꯁꯤꯟꯕ ꯑꯦꯕ꯭ꯔꯤꯕꯗꯤꯅ ꯁꯤꯟꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯝꯃꯨꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥ ꯑꯃꯐꯥꯎ ꯑꯩ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯀꯝꯃꯨꯅꯦꯜ ꯏꯟꯇꯦꯂꯤꯖꯦꯟꯁ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯀꯣ ꯉꯔꯥꯡ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤꯒꯤ ꯑꯗꯨꯛ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯕ ꯃꯤ ꯂꯥꯛꯏꯗꯣ ꯃꯤ ꯂꯥꯛꯑꯝꯃꯦ ꯂꯥꯛꯏꯗꯣ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯀꯝꯃꯨꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥ ꯑꯝꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯈꯤꯗꯦꯕ ꯑꯗ ꯏꯟꯇꯦꯂꯤꯖꯦꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯐꯝꯃꯤꯅꯤ ꯃꯔꯛꯇꯨꯗ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯐꯝꯒꯅꯤ SIB ꯐꯝꯒꯅꯤ SSBꯒꯤ ꯐꯝꯒꯅꯤ BSFꯒꯤ ꯐꯝꯒꯅꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯔꯦꯀꯣꯔꯠ ꯂꯩꯔꯝꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯉꯥꯡꯉꯝꯕꯁꯨ ꯔꯦꯀꯣꯔꯠ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯈꯤꯗꯦꯕ ꯕꯠ ꯗꯦꯟ ꯑꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯇꯧꯔꯤꯗꯨꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯖꯅꯣ ꯏꯁ ꯗ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁ ꯀꯣ ꯑꯦꯕ꯭ꯔꯤꯕꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞ ꯇꯧꯔꯖꯥꯠꯂꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯉꯔꯥꯡꯒꯤ ꯒꯟ ꯁꯦꯂꯨꯠ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤ ꯃꯐꯝꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁ ꯂꯣꯏ ꯂꯩꯔꯤꯅꯤ तोंगा तोंगा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स मैम खक लेरे मफमदुदा कोई फोन गन सैल्यूट तौरगा नोंगै कापसी मसी इंडिया गवर्नमेंट न कुकीजी मसी अदुम फोंग सौगत हैबगी वाफम दम सवाई वाइसे एने हौजी तमजनिंग जे वाली एवरी इंटेलिजेंस विंग जे गवर्नमेंट न सपोर्ट तौरक ngमक्तोय जे करम कान ngमक्तोय जे इंटेल विंग दुना होम डिपार्टमेंट द चे थादोइनेबा से अखोय कोकोमिना ngसाइगी खुमन लपाक से कयगुम म सिनगे आय कांदा इंफाल वेस्ट ईस्ट रिपोर्ट कौदोनी डीसी दे रिपोर्ट कौदोनी एसडीओ रिपोर्ट कौदोनी अदे ngरang जे एसडीएम अनि होम जो लेरमनी कयगुम इरांग थोलक तागदी मोय रिपोर्ट इदोनी से मसी पोट से मरुवेना रोबिनहुड लगी दो मतुंग ददी एवरी प्रोटेस्ट एरिया से कनो मजिस्ट्रेट अमम डिप्लॉय तवैबा गवर्नमेंट मजिस्ट्रेट अमम डिप्लॉय तवै मदुदा खुदक डिसीजन लो यानम ने केस तौना काना हें प्रॉब्लम थोक्तना को मसी पोचे येंगाना साइगे असोमना काना लेरिबा एडमिनिस्ट्रेशन से याम वीक ओइरबरा नत्रगा गवर्नमेंट इज विलिंगली अलाउइंग देम टू talk and behave like this is so ida yamna sarkar gi role jam questionable oiba
hai sakana tumina leba ngam dujina kam gana ngamni gamra se kam gana ngam gada governor gi chief secretary gi home secretary gi kada chap chawa report se yoraktra bago aduga nama ngamni ko ma tumin leba adu natraga report se yoraga thawaina mana react tawdaba thawaina mana keno pidro ngasi police Manipur police ki PRO na magi page ta Facebook page social media page na mana thagale dudi ngarangi keno se gun salute to dudi matakta FIR pale amne ado FIR sibu no mai kapam mi du da pan gadra khudak ta phada ba kai maram gino adu matung da mu maduda pi gi ba maduda deploy to river security me am duna adu gumba sophisticated weapon me am do pair ga thola ba kanda moina adu da madu gak pa kaya ni ko tawhan da bangam gi da ba kari no hoi gun salute to se ai senapati do ure pastor ma si kanda khun gining do si kanda double barrel na salute to se dum tawne achauba moigi kaya ni ko tawgan tawne but then ngarangi gun salute se moina kamaini yale no aduga why has the police file an FIR kari maram gi police na kari khulai paira ga kape na file to FIR no basi di just FIR ma file tawre mass operation chathare adu da barrel khara phare aduga kano war gi kana lan gi fatigue set dress kara phaya adu tadi say it's a very simple thing yam live pone masi yam na phajana praja da ani simar ta ko I was to have je masi yam clear ne ba adagi hajigi saleno kip ki adai paulela no kip ki was ta ko koi thamningi ba ma wai chana roi jai kana noi narin le kana government of India na korok podu da wari chana bai tharak ko mi jing do ambo tharak no narin le kana noi gi marak ta su crack le je na sara khangja gadam ne ba maramdi sigi issue ji noina ngasai separation gi agenda ne ha ga noina maitai sing ji kaurganda kano government of India gi help lorga maitai gi CSO sing ji kaurga community versus community gi oiba crack se utlaga moina historical record ama लाइक तक कई PhD तो चनन की तुगी होने रही से मेमोरियल में हमसे खबर हापन दना ngasi hoi ne re social media da footprint one gi duine 50 years le gan thi gan sing ngasi gi tang da akoi separation day gi 2025 en thi gan si video loi thola ne koi ngang me amse moi ne ngang gi ba thola ni moi gan solu thola ni loi tholok te ne adu tholok ba matam da future generation da pok pa ngang uhok da sing du da maitai versus Kuki-Zo 100 years 200 years momang dei le ramani ga na sagat pa yana ba room do government of India na pir ga di madugi poto yam aran ba pone hamni da government of India na yam phong na support to ta ga di sumaina support to je sum uthala ba adu ta di Imphal Valley da moina sida ngarangan ga kangla da deploy to riba SSB oi dire kaino psychological war ama moina khoi mathak chathai je ko phabi de khoi leader kanam pa de ai ju phab lakte kanam phab lakte ngangi ko sa sing chung asi ba da phab kanam la moi adu bu to da moina flag mask ka toksan na to da matam da to draga yamna praja ji da kian ba akhoi si ba deploy to le re kangla mamang na ka pairi me am da ko adu me am da utlaga akhoi da psychological war ama chatra kana noi na phanam lang azu akhoi ready da le re ga na utpaman ba se sigum ba sidi government of India da appeal dum yam phone to ge UCM gi secretary moina ko si kaim kana roi ai hygiene ge ko kaim kana roi public uprising ngai bi ganu ai na hining ge public uprising ngai bi ganu som ga tai wa na te asom la su ngai ganu hoji kuki gi matak da zo ganguna ngarang moi gi separation gi flag mai tha ko tana akampet ngang ko tana moi marak su crack lai ri ne ba sigi crack mayam se sum sana la kan da ngasai gi oza sing ngai bi ri ba koi gi merger to gi matam da United Nation da koi chape ba international court ta chape ba sing do suppress to ga full occupation ma to ge na khan ba hai ta ri ko sat pa da kana roi da moi am ta yan na dre mai tai gi mi tra ta ngai ne leader se Kuki-Zo hum ta ngai ne sidi koi na full occupy to le pa ni ga na utpaman bi mo ma yauri si ma to da kem kana roi adagi lastly ai na thamjani je Baluchistan je khoi yam phajana study to bam sange ko khoi Chin state se khoi sama kan gi Mizoram ga tainer ga le ba Chin state si masi gi model je Baluchistan lo jig le ba model je Baluch kamu jina China ga even China ga Pakistan ga ji thengana bona ba खबर दा कोई मैम थे को मसे इंडिया ना सपोर्ट तो यावब्रा यावदब्रा अदु मसे आइना सब्जेक्ट टू करेक्शन चुममे लालमबे को दो अनदर बलूचिस्तान मा सोमना खंदा ngसाई बांग्लादेश का म्यांमार मनुंग दा इंजल लेबा ngसाई कनो से चाइना की सप्रेशन से इन्वेस्टमेंट में हम जे थेंगना बोना दा कुकी में हम से का इंडिया इंटेलिजेंस इंगा मानर कांदा ngसाई कनो चिन की जगह से बॉइलिंग होइना बॉइल होइना थमला कांदा इंडिया की नॉर्थ ईस्टर्न चिकन नेक से ngakani है ना इंडिया ना ngasi खल्लगा चथरी पोट से सीधी याम लानगनी है मोई की मतकता ओंखलक मतम दा को चिन गामु से ओंखलक मतम दा इंडिया से केम तोंग मोई मैते की मतेंग याउद्रबा अहोम सिंह की असम की मतेंग याउद्रबा को मोई केम तोंग मोई है सही सुमायन थमजगे